lam emahungu ya SABC Aisha Twi suka eStudio 12 Auckland Park eJoni. Vanhu vambirhi va lova kasi van'wana va funengetiwe nhundzu ya misava eka muako wa tempele eVerulam, Durban. Xikombelo xa NPA xa ku pfuxela ntengo wa Timothy Omotoso xitsandza. Magana ntsako tlhatlhana ka mahungu Xitsonga ka SABC 2 na le ka channel ya mahungu ya SABC le haye hi vuhaxi bya DTT. Riperile. Mahungu lama humelaka sweswi vanhu vambirhi va lovile eka mhangu yo hodloka ka tempele eVerulam eDurban. Tempele yi hodlokile vatirhi va karhi va tirha, van'wana vambirhi va seletele hi concrete naswona va xilamulela mhangu va karhi ku ringeta ku va pfuna. Ku tiyisisiwe leswaku munhu un'we u lovile endzhaku ko hodloka ka tempele eVerulam eKwaZulu-Natal namuntlha. Tempele yi vikiwa leswaku a yi ri eku engeteriweni ka ku akiwa. Muvulavuleri wa Cocta Senzele Mzila u kaneta swihehlo swa leswaku swiyimo swa maxelo swi nga ha va swona xivangelo xa mhangu leyi. Well, from the preliminary information that we've received, it's believed that it's about 2 or more people that are entrapped right now. As you confirmed earlier on, we do have 1 fatality from this incident. Well, from the weather warnings that we normally receive, there's no weather warning specifically for this area. We do see though that the weather conditions are changing. We are hoping that they will have enough time to be able to do what needs to be done. We also do have our firefighter teams who are here right now, and we do have a number of machinery as well that is being brought on site to assist with this rescue or recovery operation. Xiyenge xo lamulela mhangu va vula leswaku vanhu vo hlaya va vavisekile no tsutsumiseriwa eswibedhlele. Mufambisi wa Rosa Prem Belram u vula leswaku van'wana ku tshembiwa leswaku va pfaleleke ehansi ka maribye. Yes, various injuries. They were taken to a local hospital. Some were actually taken privately. While we were on scene, they were loaded into vehicles and expedited to a local hospital. So I can't comment on their injuries. I haven't followed up. We are busy on the scene. But the 6 that are possibly trapped, and those numbers are not confirmed, have been communicating. Some have been communicating with family members from under the rubble via SMS and sending out images of the location that they are trapped on. Listen, all I know it been constructed. I have no knowledge of the engineering. I have no knowledge of what was going on. But I can tell you that when I got to the scene, that there was a ready-mix concrete truck that was seemed to have a chute over the area where it had collapsed, and that's what I can comment on. I'm not sure about the structure. I'm not sure how long the building is going up and any part of the engineering. Swipano swo ponisa swa karhi ku tirha endhawini ya mhangu. Tinghozi ta le magondzweni ti hungutekile 7% kusukela hi Sunguti ku fika Hukuri lembe leri. Leswi tivise Holobye wa Vutleketli Barbara Creecy. Creecy a ri ka pfhumba ra vuhlayiseki bya le magondzweni makhisimusi lama. Eka roadblock leyi a yi ri ya Mohobane ku nga ndzelekano wa swifundzankulu swa mune ku katsa Limpopo, Gauteng, Northwest na Mpumalanga. Hambiswiritano Holobye Creecy u ri nhlayo ya tinghozi eMpumalanga ya ha ri ehenhla eka swifundzankulu hinkwaswo. Holobye Barbara Creecy u rhangele pfhumba ro tisa leswaku vachayeri va landzelela milawu ya le magondzweni hi minkarhi ya makhisimusi. Creecy u tsundzuxe vachayeri ku xiyaxiya tanihi leswi nhlayo movha yi sungulaka ku tlakuka emagondzweni tiko hinkwaro. For the period from January up to the 30th of November 2025, we have managed to reduce road crashes and fatalities by 7%. There is a need to emphasize that the increasing trend in pedestrian fatalities, which accounts for almost half of all road accidents, is the dominant crash type in our country. Holobye Creecy u ri se ku endliwe 458 wa misecho ya le magondzweni kusukela n'hweti ya N'wendzamhala yi sungurile. Ku yimisiwe no kamberiwa 341,000 wa mimovha. U tlhela tsundzuxa vachayeri ku chayela hi vukheta no hunguta rivilo. We have a responsibility for looking after ourselves, and this means wear a seat belt. Do not drive under the influence of alcohol or drugs. Avoid speeding. A safe journey is better than a fast one. Nhlayo ya le henhla mimovha yi languteriwe ku tlakuka emagondzweni eka masiku lama taka.
Hlengeletene NGC ya vandla ra African National Congress leyi nga fika makumu tolo eBoksburg vuxeni bya Joni yi teke swiboho swo hambanahambana no languta ka mintlhontlho leyi tiko ri nga langutana na yona. Yin'wana ya mintlhontlho leyi i mpfumaleko wa vukorhokeri. Hi kume nkarhi wo burisana na Holobyenkulu wa Limpopo Dr. Ramaphuba hi vutisa hi mhaka ya mati eGiyani. Water war room ya hina yi focus eBembe. That's why ani minyiketa background ya leyo. Hi focus eBembe, hi sungurile kuna ti project leti hi sungule ku ti pfula ta ku va na mati. Swin'wana swa problem hi kuma ku kuna ti illegal connection because loko pipe ri huma eNandoni ri jumpa village muganga un'wana ri ya kwi vanhu va le va tsaki va endla ti illegal connection. Se ti illegal connection ti endla ku mati anga fiki na laha a fika ku ko ku sungula. So that's why hi lava ku correction iku pipe ringe tluli muganga ringa connectiwile na muganga wa loyi. Se swi vula ku hi fanele ku expand the water source, and the water source I problem ya yini ya national government mara hi tirha na vona. Se mi ta swi vona ku hi tinyikete ku lembe na leri taku hi ta va hi focus migingiriko ya hina yi ri ka mati because priority ta hina as Sifundza xa Limpopo i ku vanhu va kuma mitirho. Ya vumbirhi I mati, ya vunharhu I mapatu. So mati I priority ya hina. Muloro wa ndzawulo ya dyondzo eGauteng Steve Mabona u ri magidi 15 wa vadyondzi a va kumeriwa swikolo eka lembe leri taka ra 2026. Mabona u ri ndzawulo yi karhi ku tirha hi matimba ku hunguta nhlayo leyi. U ri xiphiqo xin'wana I ku vatswari va tsakela swikolo swa le madorobeni va sukela swa ka vona emalokixini. Last week we were standing at about 80,000 and then we moved down to 40,000. Now we can update that we have about 15,000 of those that are yet to be placed. Yeah, yet to be placed. Okay. And we just want to apologize to parents and guardians because we've committed that by today we should have been done with the process. But because we are so highly pressured, especially in Ekurhuleni, the Kempton Park, Tembisa, and your Johannesburg East is more about your Ivory Park, and in Tshwane you have the area of Centurion and Pretoria East, don't have much of the public schools there. And in Johannesburg North, the area of Randburg and Roodepoort is about your Florida. Those are the areas that we have a huge challenge in terms of the placement. But we will continue to make inroads in the intervention, increasing capacity, working with schools that are willing to increase, and also provide the mobile units that will be accommodating more in terms of the numbers at those schools. So we are working tirelessly to make sure that the number goes down. Damu ra le Bronkhorstspruit evuxeni bya Pitori ri xungeta ku paletsa ribuwa loko hi vuya mavhengeleni. Tshama na yena. Yisa mahlweni mahungu hi ririmi ra Xitsonga eka SABC. Xikombelo xa vachuchisi NPA xa ku pfuxa nandzu kumbe ntengo wa Timothy Omothoso xi tsandzile ekhoto le henhla eGqeberha. Omothoso loyi a vuriwa ku va mfundhisi wo huma eNigeria a hehliwa hi ku xanisa vanhwana va kereke yakwe hi swa masangu. Yena na vahehliwakulobye vambirhi a va voniwangi nandzu. The application to have the 6 questions of law is dismissed. I hand down the judgment. Endzaka xiboho xa muavanyisi eMaskumani eka ntengo wa Omothoso laha Omothoso na vahehliwakulobye va nga voniwangi ku nandzu, vachuchisi va vuye va kombisa leswaku muavanyisi Schoeman u hoxisile eka xiboho xa yena hi tlhelo ra nawu. Hambiswiritano aphili ya vachuchisi yi tsandzile. Mutivi wa swa nawu Elton Hart u ri hofisi ya vachuchisi NPA yi fanele ku yisa mhaka leyi ekhotonkulu ya appeal. Hart u tshemba leswaku hakunene muavanyisi u endle xihoxo hikuva a nga vonangi Omothoso nandzu. Endzaka ntengo Omothoso u vuye a tlheleka rikwavo eNigeria. Ntengo dlawa ka Hillary Gadi wu yisiwe ka lembe leri taka hi n'hweti ya Dzivamisoko.
muhehliwa eka ntengo Rasinkuna loyi a nga gweviwa mayelana na un'wana nandzu wo dlaya hi yena muhehliwa eka nandzu lowu. Ntsumbu wa Hillary Gadi ku nga n'wana wa xandla xa president wa EFF Godrich Gadi wu kumeke nhoveni le kusuhi na le Mbombela eMpumalanga hi lembe ra 2022. Ku tengiwa ka nandzu wa Rasinkuna a swi fanele ku va hi nsati, kambe mudlayi loyi a voniweke nandzu u cince gqwetha leswi endleke leswaku ku va na ku hundziseriwa emahlweni ka ku tenga ko hlaya. Nakambe gqwetha rakwe a ri nga ri kona, hambileswi a nga tiyisisa leswaku u ta va kona eka ntshamo loko ku nga si tengiwa, kambe u pfumelelane ni ku hundziseriwa emahlweni ni ntshamo lowu faneleke ku va kona ku nga si tengiwa. You are certain that this time will suit you and that the trial is going to start and be finished. This trial has not been finalized. It will be rolled over to the following week until it is finalized. Tani ntolovelo ndyangu ka Gadi na vaseketeri va EFF a va ri ekhoto va kombise ku vilela hi ku hundziseriwa emahlweni ka sweswi. As the family and the EFF, we are very much disappointed, but there's nothing that we can do because they are saying at the moment in 2026 my judges abana space, and then they are only available 2027. The family is very much disappointed. They are down and they don't know what to do. They are just waiting for 2027. Kuna ule ku tirheleni ka xigwevo mayelana ni ku dlaya sesi wa Mazibuko hi 2022. Vaaki lava tshamaka kusuhi na damu ra Tabus eBronkhorstspruit vuxeni bya Pitori va rhurhisiwile tanihi swipimelo swa vuhlayiseki. Damu leriya ra khapa naswona ri nga balesa tibuva nkarhi wihi na wihi. Masipala wa Tshwane wu ri wu tshama wu vambe ngoma. Vaaki va vilerisa hi vuhlayiseki bya vona, madamu mambirhi ya bamukile naswona ra vunharhu na rona ri nga ha landzela. Va ringeta ku hunguta nxungeto, vaaki va cele mugero leswaku mati ya kota ku khuluka. We used to travel our road to our houses. It's over the dam wall, and that's the only access that we have. And with the dam wall that is deteriorated and on, like it is now, there's no road to our houses. So we need to make drastically arrangements with farmers around us and owners and see what we can do in the meantime. Vaaka ndhawu ku katsa ni vinyi va mapurasi va kombela dorobankulu ra Tshwane ku va ri nghenelela. They must just start to fix this small road which is going that side and to fix the bridge at all. This bridge must be fixed because it was constructed about 1980 and without engineers, without anybody. It was constructed by we farm workers. Va swilamulela mhangu va dorobankulu ra Tshwane va tama va vambe ngoma nakona va teke magoza ku tiyisisa leswaku a ku nge vi na ku onha. As per the structural engineers, that we need to open a trench for the water to flow to the Bronkhorstspruit, also known as eGungwini. We've been monitoring the situation throughout the night and we are happy with the progress. The level of Tabos Dam, also known as Anastained Dam, has reduced a bit. Masipala wa Tshwane u veke xiyimo tihlo nakona lava khumbekaka hinkwavo va le ndhawini leyi laha va nga yima ku lunga ku tirhana ni xiyimo xihi kumbe xihi. Hofisi ya vuchuchisi NPA yi hlwe hi ku tsandzeka ku teka goza hambiloko yi nyikiwe vumbhoni bya ku onhiwa ka timfanelo ta vanhu no dlawa ka vanhu hi maphorisa swi nga ri enawini. Leswi vula ku swi endliwe hi xiyenge xa maphorisa Katomena na murhangeri wa xona Major General Johan Boysen. Leswi u ku ya Advocate Thembeka Ngqokayitobi SC loyi a nga gqweta ra mufambisi wa hofisi ya vuchuchisi eGauteng Andrew Chauke eka ntshamo wa Nkabinde. Ntshamo wa Kabinde wu lavisisa loko Chauke a lulamerile ku fambisa hofisi ya vuchuchisi eGauteng. Chauke u mangaleriwe eka president tinhloko ya NPA Shamila Batoyi.
that is expressly Advocate Ngugaitop u tlhelele endzhaku eka nandzu wo hlomula mbilu wa jaha ra malembe ya 16 KwaZindlovu loyi a nga balisiwa no dlayiwa hi warrant officer Phadiachi loyi a nga xirho xa xiyenge xa Ketomena. Phadiachi ni vatirhikulobye va ve va rhwexiwa milandzu ya vukungundzwana hi maendlelo yo biha eka timfanelo ta ximunhu na sweswo swo dlaya vanhu swi nga ri enawini. Commission yi twe ku ne hambileswi swiviko swa maculo a swi komba ku xifanyetana a xi nga ari ku aleni ku khomiwa loko xi dlawa ni sweswo so eka vatswari va yena so muchuchisi loyi a khome nandzu va tsindzise ku va pfumela ku nandzu va vulavisisi ku nga vi vulavisisi bya vugevenga kambe milandzu yi ve yi yisiwa ehenhleni ka Phadiachi. Endzhaku ka timhaka hinkwato leti ti nga boxa hi Ngugaitop namuntlha Bathoyi u tibohe ku langutisa mhaka leyi hi vuntshwa. On the basis of what has emerged today, I will have to look into this matter further. There seems to be something that was not right. Having gone through these dockets, and you've said there was no evidence, there was no evidence, there was no evidence. You've singled this one out. You've said they were withdrawn. We tried to prosecute. There was an acquittal. We go through this on a cursory basis. The three most important witnesses, Mr. Stale, Dr. Naidu, Captain Mangena, are not called. Ntshamo u tlhele wu twa vumbhoni bya khale ka reservist ya SAPS Aries Denikas loyi a nga vona tihayi no dlawa ka vanhu hi xiyenge xa Ketomena. U nyike commission kandziyiso wa video lowu kombaka muhleketeleri a karhi a baleseriwa no siyisiwa sweswo a lova hi Major General Poison. Bathoyi na ndzawulo ya ka NPA a va hehliwa hi ku hluleka ku teka goza ehenhleni ka Poison na swirho swa xiyenge xakwe laha ku nga hehliwa leswaku a va chavisela no rhukana timbhoni endzhaku ku pfuriwa ka milandzu ya vukungundzwana ehenhleni ka vona. We must remember, Major General Poison is an accused in a murder case. He's also an accused in a poker infringement. He is texting a witness and says the following: "Hi, Malaka Draft Dodger, you are making a fool of yourself. Why don't you come and testify in South Africa? You are a coward." Let's just stop there. Now, Major General Poison knows full well why Mr. Danikas fled the country. It is because he was scared of a possibility of murder by the Ketomena unit. Is that correct? I have no idea. You should ask that of Major General Poison. Nkabindi na xipano xakwe va langutele ku hakanela xikombelo xa NPA xa leswaku ku cinciwa swinawana swa mafambiselo ya khomixini. Mali ya ka randi yi tile lo pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 16.85 cents, mpondo i 22.51 cents, euro i 19.77 cents, kasi pula tiko akula na Botswana i 1.18 cents. Minkavula ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $4,342 a ounce, platinum i $1,768 a ounce, kasi nxavo oil and base i $61.12 in Pongolo. Indlela leyi mahungu lama mkhomeni ka siku ra namuntlha na vhiki leri man'wana ma ta va kona hi ririmi ra Xitsonga hi Musumbhuluku. Vito ra mina i Musa Mabonda Ripere.